Franjo, gdje je muzika? Je tebi dobro? A, tu je Čokančić. Pa gledaj Čokančića, ej. A je, prazan je. A gle love, gle trzalica. A gitara gdje je? Tu su pare. A pare su tu. Znaš kaj sam te mislio reći? Plati gitaru. Za koliko novaca? 100 eura. 100 evra. Skup si, ja sve razbija si, gle. Pogledaj. Vidi kak si je porazbija. Jebi ga, ona radi ili oni... Radi, da, radi, a gle kakva je. Sva je razbijena, gle, pogledaj ovo. Ej. Kad sam se radio, 46 eura. 10 evra ti dam. Ha, 10 evra. Ne, na radio tu razbijem, tu na komade i kure. Da, gitara prva lica. Najbolj sam obolio. Šta si obolio? Šta? Vidim da si zaspo sad kad sam prolazio. Rekao, muzike nema, spavaš. Nisam kura zaspio, znaju zaspio, koliko sam... Pa spavao si sad. Litru rakije sam. Litru rakije. Pa si ti živ još onda.